The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, may your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, shall guard your hearts and minds in Christ Jesus. Psalm 112, verse 7, he shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Proverbs 1:33, but whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Psalm 4:8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Psalm 27:1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Before we start our Bible study, inining adlaw, gikinahanglan na itong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, na pabatay mga salang na hibilin, ang kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan na itong paggamit karon sa principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, the issue you face is not naming your sins, it is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandang ta. Amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo nining lain sa nga higayon, sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ning adlaw. Grasya kayong tanan among ipahimoslan, bisan pagkining among pagtuon sa imong pulong, bisan dili kami takos. Di gani kami takos nga mabuhi pa. Ang imong plano nagapadayon pa man sa paglihok ngan ni sa mong kinabuhi, busa uban sa among pagpaubos nga nakanimong sa imong pulong, uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Tudloy kami og ipatinaw kanamo ang dugang pangkamaturan dinhi sa among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon ni Kristo. Welcome na usab. What is heaven? Mao kining uluhan sa atong dugukan, sa atong pagtuon ni ining adlaw. Unsa man ang langit? Dako anang pangutana kanato, both mga magtutuo ug dili magtutuo. Kay daghan pa gani mga magtutuo nga wa pa gyud malamdag gibahin ini. Okay? Mao ning atong pagatun-an ni ining adlaw. Okay. Una sa tanan. What is heaven?
or what it means. Well, the spiritual heaven, where God and His loyal angelic sons tuwa magapuyo o astronomically well beyond the clouds. Now, dunay tulo ka literal nga mga dapit called heaven in the Bible. Una sa tanan, the sky. Ang panganod, ang kalangitan, the sky, where clouds are. Okay? And then, ang ikadua, ang cosmos or space, kawanangan. Ikatulo, the spirit realm called heaven nga naa diha magapuyo ang Dios. 2 Corinto 12:2. But spiritually speaking, heaven is a prepared place for prepared people. Regenerate, mga tao na pag-usab, ng mga katawhan, the very place where God lives eternally. Now, una sa tanan, ang Biblia nga gitawag kini og way pagkasayo, dili masayo, nga pulong sa Dios. Inerrant Word of God describes heaven as the home of every believer in Christ. Matag magtuto ni Ginoong Jesucristo, which is otherwise called home sweet home or glory land. Ang langit gigarantiya ngadto sa matag magtutuo. Heaven is guaranteed to every believer. 1 Peter 1:4-5. Therefore, matag magtutuo should better become more acquainted, kinahanglan nga masuhito niining ilang umaabot na nga puloy-anan nga moang langit. They have to be more acquainted with their future home. Now, have you ever wondered what heaven will really be like? Again, ang Biblia nagahisgot og langit. Kapila? How many times? 559 times. Ug kini nagasangkap og very precise, definite, detailed information about it. Ang langit, gitawag kini og home sweet home sa tanan nga mga magtutuo. Di ba nga mga magtutuo lamang mga kapuyo nini? Ang mga di magtutuo, wa sila pagpuyo din. Lain silang puyanan. Now, someone has said that heaven is a prepared place for prepared people. Di padugay akong giingon ko na. It is every believer's next home. Sunod nilang puluyanan. And the believer should expect to be there relatively sooner or later. Depende kini sa hingpit nga panahon, the perfect timetable of God. Sa diha nga si Pablo was caught up to the third heaven, to paradise. Nakadungog siya o dili niya mabungat ng mga butang. He heard inexpressible things. Things that man is not permitted to tell. Na 2 Corinto 12:2-4. Sa usa ka basahon nga gitawag o giuluhan og heaven better by far, na gisuwat kini ni J. Oswald Sanders. Iya kining gihulagway, kining langit. O gibase niya kini sa a biblical description that the highest and holiest and most joyous experiences of earth will be far exceeded by the realities of heaven. Now, sabi niyo mo, ang langit is so much better than the best experiences of earth nga masinati sa tao, that one can summarize only a few of its benefits and blessings. Mao kini ang iyang
kanang pagpatinaw pag hulagway niya bahin sa langit. Unan ini nagingon siya, magpahimos kita, we will enjoy eternal life in the immediate presence of the triune God. Ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, presensya nila. So, magpahimos kita ni kinabuhing dayon in the immediate God nga presensya sa tulo ka mga sakop sa Belang Trinidad. Ikaduha, all that diminishes the quality of life on earth will be banished from heaven. Now, ikatulo, ang kahabugon sa kalipay nga atong nasinati din sa kalibutan will be eclipsed in heaven. Di na ikita. Ikaupat, we will sin no more in heaven. Di na kita makasala. Tungod kay, wala naman kita ikinayang makasasala dito. Ikalima, no more subjects to temptation. Dili na kita ubos sa kanang hulga sa mga tentasyon ining kalibutan na. Kay tulogod ang kanang atake ka na itong mga magtutuo ang kalibutan, ang atong unod, ug ang yawa. The world, the devil, the flesh. Ikaw nung, wa na'y limiti ang atong kaalam dito. Knowledge will no longer be limited. Unsa pa? Limitations of the body will hamper us no more. Wala na. Wa na kay sakit, wa na kay mga gipangbati dihang unsa dihang mga alantuson sa kinabuhi. Wala na. Wala na na mga COVID-19 o kung sa dihang mga sakit niya sa virus. Wala. Wala. Wala na mga Omicron variant. Wala na mga sa batong ubang mga ngan. Wala. So, limitations of the body will hamper us no more. Unsa pa? Everything that would enrich our lives will be available. Na, tanan nga, unsa atong panginahanglan dito. Everything na makapalig-on sa atong kinabuhi. Na, tanan. Unya, natay hiusa, inunta, reunion, with loved ones, excuse me, and the formation of new relationship, makahimo sa langit an extremely wonderful place of fellowship. Unsa pa, ang mga alawiton dito, the music in heaven will far surpass earth's finest achievements in that realm. Dili na ikita ang mga nindot labihang ka mabulokong mga mga musika din sa kalibutan, dili na nakikita dito. So, mga kanangin ka na po, ikan-11, there will be full satisfaction for every holy and wholesome longing and aspiration. Full. 12, there are mansions in heaven. Tuwa na ang mga mansyon ni mo nga imong gidamgo nga maangkon, tuwa yandam na sa Dios. John 14, 2-4. Unsa ba? Ang mga kadalanan didto puro gyud bulawan, pure gold. Revelation 21 verse 21. Ika-14, ang Diyos nagaandam na sa walay katapusan nga kalipay alang niadtong nagahigugma kaniya. God is preparing the unending happiness for those who love Him. 1 Corinthians 2:9. Unsa pa? Na ang 12 ka mga ganghaan na perlas, the 12 gates of pearl,
Revelation 21:21. Unsa pa? Ang kahoy sa kinabuhi, the tree of life, with its fruit and healing leaves. Revelation 22 verse 2. Unsa pa? Pure river of water of life, clear as crystal, proceeding out of the throne of God and the Lamb. Revelation 22:1. Unsa pa? Ana ay siyudad that had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. Wala na. Wala kinahanglan ng adlaw, ang buwan, nga mo sidlak niini. Sanglit ang himaya sa Dios. Maumay mo danag niini. And the Lamb is the light thereof. Revelation 21:23. Unsa pa? Wa na didto'y gabi dito sa langit, wala na. Tungod kay it's all bright forever and ever. Labiyas kahayag, kadlamdam. Revelation 22:5. Unsa pa? Dito sa langit, we will see our Lord's face. At makita ang naong sa atong Ginoo. Revelation 22:4. Unsa gyud ka mabudlok kuno kanindot niya ng atong talan-awon nga makita nato ang naong sa atong Ginoo. Dito sa langit, we shall be like Him. Mahisama ta kaniya. 1 John 3:2. Unsa pa? We will never know darkness there. Wala na. Wala na kangit-ngit bisag gamay. Puro lagi kahayag kalamdag. Kadanag. 1 John 1:5. Unsa pa? Magpahimos kita sa eternal rest and peace. We will enjoy. Job 3:17. Hebrews 4:9. Revelation 14:13. Unsa pa? We will enjoy eternal health. Dayo na sa kamaayong lawas. You see? Revelation 22:2. Ito mga doktor, mga nurses, mga hospital, mga tambal, wala na. They're the thing of the past. Unsa pa? We will enjoy eternal wealth. Eternal na God. Hangtod na ka na ang imong pagkaadunahan. Labihan sa pagkaadunahan ni mo dito. 2 Corinthians 8:9, James 2:5. Unsa pa? Magpahimos kita sa kinabuhing dayon. We will enjoy eternal life. 1 Corinthians 15:26 and 55, John 3:16. Now, dito sa langit, wala na'y kasakit. No more pain. Wala na'y kanang pagbangutan. Wala na. No more sorrow. Wala na'y mga luha. Wala na'y mga alantuson. Pag-antos, no more death. Grabe ha? Wala na'y kamatayon tungod kay ang tanang mga karaang mga butang nang labay na. They are all passed away. Revelation 21:4. Kung busa dito sa langit, wa na mga hospital, mga doktor, mga nurses, mga farmasya, mga clinics. Wala na. Wala na gani mga tambal. No more medicines to take. Besides, you will always be young. Sus, kanunay na kang batanon. See? With a perfect body, hingpit nga lawas, always handsome, always beautiful. No more distinction of sex and age. Wala. Wala laki o bahay dito. Wala edad dito. Everything is just perfect. Hingpit. Again, you will have a perfect body. Hingpit ang imong lawas. The same as that of our Lord. Ang iyong resurrection body. Kay kita ilisan man po ng resurrection body. In short, heaven is better by far. Kadungong ka? Now,
ako ka ba nga masipyat kanini, can you afford to miss it? O kining imong kanang sipyat ni hangtod na. Missing it is forever. Di ba ni? Una-una na. Si Apostol Pablo na kanayon des Filipos 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. To die in this particular verse, prophet ang pasabot niya na. Tungod kay someday we will come face to face with the Lord. In 1 Corinthians 2:29, ang pulong sa Diyos na kanayon, walay mata ang nakakita, way dalunggan ang nakadungog, way huna-huna ang or no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Di ba niya? Dito sa langit, wala na'y kamatayon. Revelation 21:4. Wala na'y paghilak, pagdangoy-ngoy, pagsubo, wala na. Verse 4 ka na. No more pain, verse 4, gihapon. No more hunger or thirst, Revelation 7:16. No more tears, verse 4. No more night, wala na'y gabi dito, Revelation 22:5. Wala na'y adlaw ug buwan dito, Revelation 21:23. O wa na'y mga ganghaan nga sirado, no shut gates, Revelation 21:25. So, ang kinabuhi dito sa langit is absolutely perfect. Absolutely. So how would you feel with all these things that are absolutely real in heaven? Sama sa hingpit nga lawas, no more concern about health dito sa langit. Perfect environment. Ang imong palibot, hingpit. Ano sa pa? Naakay hingpit nga kalinaw. Naakay hingpit nga kalipay. Psalm 16:11. Naakay hingpit kinabuhing dayon uban sa Dios. No more age difference. Ageless na ta dito. You will always be young. Ako nag-iusog. Kanunay na kang batan noon. Wala kay pagpintal-pintal de sa muna. Mantod sa unsa na imong gipagpintal de sa muna karon. Wala dito. No more schools or churches, no more. No more religion. No more sin and evil. No more old sin nature. Wala. Wala nga ni mga sakyanan dito. Wala na mga aeroplano dito, etc. Kaya nga naman, you can travel faster than the speed of light. See? Wala na mga shopping center, malls dito na. No need of anything. Wala. Wala kay panginahanglan bisag unsa. Tungod kay ang provision dito hingpit. Provision there is perfect. Pangutana. Would you still have feelings in heaven? Mubati ka pa ba dito sa langit? Yes, of course. But your feelings will only be pleasant and positive. Di ba nina? You will not have any negative or evil feelings there anymore. No more. So, heaven is by far better than any place you or I have ever been or even imagined. Even to describe it is humanly impossible. Di yun. Di mo hulagway kini. Ug sanglit ang langit is a perfect place, dili na ka dito magulanon. Wala na. You can never be unhappy or lonely there. No more. Samtang ikaw nagpahimo sa langit, never will you get bored there. Instead, you will always be perfectly happy. Kadungog kanya na. In heaven, you can never be ugly. Wala. Never be stupid or dumb or clumsy or embarrassed, shy or afraid or lonely. Wala na. There is so much more that I cannot begin to tell you.
Oh, there's one thing I forgot. Na akong nakalimutan. You cannot pay for anything there. That's right. You cannot pay for anything there because someone has already paid for everything. It's all free. Kita nimo. Si Ginoong Jesucristo may bayad dito sa cross. He paid on the cross and you must believe that. Because if you don't believe He did, then you cannot get into heaven, my friend. You cannot. If you think you can pay your own way, you're wrong. You cannot. Kadungog ka. I believe Jesus Christ died for my sins and for your sins too. So, I will boldly say I'm going to heaven and I would like you to go with me. But I cannot make you. If you want to go, all you have to do is, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Just believe that Jesus Christ has paid for your sins at the cross. I believe in Jesus Christ. That's it. Just believe. He died on the cross for you. You don't have to say it to me. You don't even have to say it loud. Just think in your mind, I believe in Jesus Christ. That's it. Your salvation is settled instantly. Nakadungog ka? By just believing in Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you are automatically on your way to heaven. Samtag yun na. Believing in the fact that Christ died at the cross is history. Kasaysayan naman na. Tanan nagatuo. Namatay si Kristo sa cross. Apan, ang pagtuo in the fact that Christ died at the cross for you, na mao na'y kaluwasan. Na mao ni mga resulta sa diha nga sa katao, human siya magkadungog sa mayang balita sa kaluwasan, nga mutuo lamang siya kung Kristo, nga ingon nga iyang manluluwas, mao kini ang iyang mga madawat nga mga kaayuhan. Ang Diyos nga Amahan, God the Father, sama sa kanang punit kanimo, He will pick you up and put you in union with Christ forever. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. That's what the Bible in John 3 describes as being born again. Pangutana. How does one become a member of his family, humanly speaking? Tubag di ba by birth? In the same token, how does a person become a member of God's family, spiritually speaking? Tubag also by birth, is it not? Now, at that instant of spiritual birth, that person who now is a child of God, through faith alone in Christ alone, as Galatians 3:26 says, he becomes a brephos, B-R-E-P-H-O-S, brephos, Grigong pulong, which means an infant believer. And because he is still an infant member of God's family, what does he need to be able to grow up? Unsa man? Milk. Gatas. Ang gatas, gitandi, kaamgid na to sa basic doctrine of God's Word. Na bitaw sa 1 Peter 2:2, nagkanayon kini, like newborn babes, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. To grow and grow up spiritually, take in God's Word, Bible doctrine on a daily basis. 2 Peter 3:18. Kung sa gisulti sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Unsa pa nga resulta? The Holy Spirit indwells the body of the new child of God. Puy-an ang lawas niya ng maong bag-ong na tao, pag-usap nga tao. Simultaneously with the union with Christ. Ang iyangan, unsa, isuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life.
never to be blotted out. Revelation 21:27, Revelation 3:5, Philippians 4:3. Unsa pa? Suluban na siya sa Dios o eternal life. He is imputed eternal life. John 3:16, John 3:36. Mudawat na siya o katluan, kapatan ka mga butang at the moment of salvation. 40 things. At the point of salvation, kanang maong bagong na tao pag-usabo, bagong magtutuo, becomes a spiritual millionaire. Now, sa diha nga mahuman, matapos yung kinabuhi din is kalibutan, when his life is over, either by physical death or the rapture, whichever comes first, he will, in a twinkling of an eye, sa pagpilok, come face to face with the Lord. He will be in a place where there is no more sorrow, no more pain, no more death, because the old things are passed away. Revelation 21:4. Now, on the other hand, unto the speakers, what are the results when a person, after hearing the gospel, iyang isalikway si Kristo nga iyang manluwas? Unsa may tabo? Niya ay mga resulta according to the word of God. Unsa man? God's wrath, anger, is upon that unbeliever. John 3:36. Unsa pa? He is eternally condemned to spend eternity in the lake of fire, a place reserved for the devil and his angels. Matthew 25:41. Ang mga sa mga di magtutuo, wa maswat dito sa book of eternal life. Revelation 13:8, Revelation 17:8. Ug ang Dios nagaandam na og plano sa paglubong sa dili magtutuo. God has already prepared a funeral plan for the unbeliever. Revelation 20:11-15. Now, unsa man ning lake of fire? Now, dili man mo atong uluhan sa atong gitunan, para ato lang ning gihisgutan kay mao man ni ang alternative. So, aron masayod ang mga di magtutuo, asa sila mudong ini kamatay nila. Now, so unsa man gyud ang linaw sa kalayo? Kining linaw sa kalayo mao ni ang impierno. Okay. Basaha ang Revelation 20:14. Kining di magtutuo, pinagi sa iyang kabubuton, siya ba'y nagbuot nga modto sa impierno o dito sa linaw sa kalayo. Mao ni ang iyang dadangatan, future of the unbeliever in the eternal state, lake of fire. Gihulagway kining lake of fire nga mao kini, nga mao'y masinati sa di magtutuo, na ay total frustration forever. Pagmahay, hangtod sa kangturan. Hingpit po din, total good. Nga frustration forever. There is total hunger and thirst forever. There is total loneliness forever. Total pain forever. Total darkness forever. Total misery and anguish, anger and regrets forever. Total unhappiness forever. Total sorrow forever. Total suffering forever. Why kinatugan sila dito? Why pagkaon? No rest forever. There is itchiness kakatol hangtod. Na ay hangtod nga baho. Smell of a skunk. Worst bad smell forever. Hangtod. This is indeed the most horrible scene, di ba? Ang iyang kalayo dito never runs out of fuel. It will be burning hangtod sa kangturan. Ang grabe pa, wanay pagka-eskapo, di na maka-eskapo ang mga di magtutuo. There is no more escape from that awfully horrible condition forever. In short, ang di magtutuo, nakaabot na siyang PNR, point of no return.
sa iyang kinabuhi. Nevertheless, he is only a product of his decision. Siya ay nabuot nga modto dito. Ang atong Ginoo misulti nga tukang Judas Iscariote nga kini si Judas Iscariote dili magtotoo. He is an unbeliever. Kung siya isulti ng Ginoo Kristo nga tukang niya, better for this man to have never been born. Ay palaguan na lang ng mga tao kining tawhana. Matthew 26:24. No. How would you like that, dear unbeliever, to be told so? Buot ka ba? Want to dito? Can you afford to miss God's perfect way to avoid all those terribly awful and horrible future? Naigyan ang Diyos nga ikaw malingkawas, sige kanyana. Inumdumi. Ang paagi sa Diyos hingpit. It is perfect. Iyano lang. Simple. Orderly. Organized. Tungod kayang Diyos. Diyos siya sa kahapsay, kahusay. He is a God of order and God of truth. Unsay ang isulti, He really means it. Whatever He means, He says it. And God says in that sentence, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. And when you respond to that stimulus positively, mayong kang, yes, I believe in Jesus Christ, then, unsa? Ang Diyos instantly cancels your appointment from the lake of fire. Iya ka nang i-cancelan. That's God's deliverance. That is grace in action. Busa ang mensahe mo kani, believe and go to heaven, or reject and spend eternity in the lake of fire, in hell. Believe. Use your God-given free will. The principle stands. Christ is the only way to heaven. All other roads are detours to doom. Let us remember the fact that life is too short. Mubo, lagi na itong kinabuhi. You may live in this life for 100 years or more than that, but it's still too short. Basta. In fact, ang kinabuhi sa kanunin na kong ingon, sama rin kini o labihas kanipis nga inunta tanod. Life hangs by a slender thread nga kini mahimong putlon anytime, any moment. Ug ang Dios nga tag-iya niya ng mong kinabuhi can snap it in His own perfect timing. The latest count of world population is more than 7 billion. So there are 7 billion souls nga naglakaw nining on the face of the earth. See? Ikaw, buhi pa, grasya ka na. Ngayon, gipabuhi ka pa sa Diyos. Kaya na ituyo ang Diyos. Ang iyong tuyo, maong ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Amahan na mo, langit nun, salamat sa imong grasya. Sa imong pagpatinaw ka na mo, bahin sa langit nga, imong yandam ka na mo nga imong mga anak. Salamat o Diyos, nga kami man natinawan ini, hinawag nga kinimay mong panalangin sa among kinabuhi. Ligo na lamang kinimang pagtuo diha sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi ng among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.